Ежегодно открывающий свои двери шатер является отражением социальной, культурной и просветительской работы, которую ведет мусульманская умма. Изге Рамазан айы мубарак болсын. Сізге сәлемәтлек һәм уңышлар телим. То, что вот мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу, это большое событие. Ходай Тағала оқыған дұғаларымызды қабыл етсін, дүниелер тыныш болсын. Всем огромное спасибо. Бик зор рахмат. Biz Мәскәүдә яшәгән татарларга, Мәскәүдә яшәгән мусульманнарга, Мәскәүдәге хезмәт иткән илчеләргә бер зур бәйрәм кичәсе оештырасыз. Сегодня вечер Республики Татарстан, Республики Труженика, Республики с уникальной, яркой культурой. Ey Rabbimiz ile bizge, vatanımızga iyilik, tanışlık, bereket indirsen idi. Allahümme inneke afun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna, birahmetike ya erhamer rahimin. Allahu Ekber.